nkaye ku bintu byerekeye iby'amunyu rero arifise umwana yaragwaye inkorora cyane ndahitana akunyuga kenshi shira mu mazi ndamuha cyane inkorora yacikira yacikira Mana ishimwe dukomera amashi umwami Yesu Bwana asifiwe dushangire Bwana makofi amen papa ndagushimira cyane no kuri Imana kongereza amavuta warasengeye mama wanjye yarakize amen Mana ishimwe turakiye uwo mugisha mudusabiye Yesu ashimwe nanje nagomba gushimira ku byerekeye urugero rubuto jewe umugabo wanje ntabwo twari tukivugana ariko kuva ndasegera urubuto ku munsi wa kane nagiye mbona aza muhira naryohewe cyane Imana yankoreye ikintu gikomeye cyane rwose ubu arantelefona aramvugisha kandi ndasabye n'abakozi Imana geretse umutwaro wo mwibanga ndasabye bansengere Imana intabare amena amen iyakoze ikijya gikorwa ikazana umugabo n'ikindi nagikora amen Yesu nashimwe kandi ngahamagaje shima Imana bavuze yuko Imana yishe amadeni ayabandiriye nanjye bobo yarihiye naragiye amen ikindi shimira Imana nuko yamwije umwana bambwiye rero agwaye none ubu yarakize ndanyarutse apaswe kuri mwihanganire gato nuko nari navuze ati je Imana ikazonyishura ndoza nigira cumi shimira Imana n'ibindi paswe je ndizeye kwizobikora n'imitwaro yose vyo mwibanga paswe ndabizera ko namenye Yesu amen nkaba nari mu byumviro byo kuba noja ku bapfumu kandi ngano paswe n'ibindi izobikora Imana yabishura amen n'ibindi izobikora n'ukuri kose kabisa Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe kandi amen je mpagaze ngaha n'umufite umunezero utagiye kungana ndibuka igihe matubwira ngo twandike imitwaro itatu ku rupapuro je cyoshamira nashize ku rupapuro nasabye Imana ati uwonka ntazoronka ukuntu mpunga Bibiliya yiwanje ngenda nahaza nasoma ijambo ry'Imana nico cyoshamira nahereye muri ino ndwi rero byarabikuze numvise umupastor ampamagara aho tingwanda kuri Bibiliya ubuzo durakoresha isoma ijambo ry'Imana nkabasaba ati mufashe gukomera mu byo gusenga mumve ko ndakwamanye imbere y'Imana Yesu ashimwe amen wasabye ikintu cyiza cyane kabisa Yesu aguhumurisha Yesu ashimwe Yesu ashimwe kandi Yesu ashimwe kandi Yesu ashimwe kandi Yesu ashimwe kandi Imana ni nziza kandi Imana irakiza kandi Imana iratabara jewe hari ahantu Imana yarayihunye jewe sinarinzi niyo n'iminsi igeze nari naribagiye umunsi tugeze ko nari naribagiye umwaka turimo nari naribagiye itarike turimo byose ubwenge nabutoye ku munsi itarike zibiri z'ukwezi kw'icumi uyu muntu yaba ari umusazi ntababona ko n'induru ndahayiruka nicyo gituma ariko aravuga ibyo yabona ko n'induru yiruka wowe wagiruka nicyo gituma bamwe n'imana bijya ibyo agenda agakomeye ageze arakomera none rero akashima Imana nicyo gituma mukwiye kumenya ibyo ari byo nicyo gituma bavuga ati sinarinzi iminsi n'amezi n'iyondi nuko rero reka bangana Imana yari yatwaye ahantu hakomeye ibi byose mbona ibi byose pastor biriko biraba Imana yari yarabinyeretse ibintu byose byaguma biba ibi byose biriko biraba Imana yabikije naguma mbona ijambo naguma mbona pasiteri naguma mbona ijambo ariko ijambo rivuga ngo nabibonye nicaye hajya mbona ijambo rivuga ngo nta Imana itogukura kandi nta nayo itogusha ibyo ndabibona ngaha ubwabo canere kwa damu ryamye ahantu mengo ni kumatera ngeze kuryama ngiye kuraba nikanguye muri iryo jambo ndakumariza muga nta bwenge nari mfise ndize ngo ndabe nzabona pasiteri nguma numve izina rivuga ngo Imana ihezagire Joseph ngiye kubaza sanga Joseph ni umukozi w'Imana Imana imugirire neza amen amen
igaburo ryera tuzomuha umwanya kuwa Mungu avuge neza twiraguye. Haleluya.